Fudbaleri Partizana su u jednom momentu derbija imali rezultat koji im je donosio pobedu i 3 boda, dok su u drugom delu drugog poluvremena posle gola Šerifa i isključenja Severine morali da spašavaju bod. Naravno da u crno-belom taboru ostaje žal za pobedom, ali i doza sreće nakon veoma napetog finiša. Osjećanja su pomešana. Ja sam i pred ovu utakmicu rekao da ovaj derbi neće rešiti pitanje prvaka. Ima još dosta opticaja, što se tiče bodova, ima još dosta opticaja, tako da ova utakmica što se mene tiče je završena. Utakmica mogla da ode i u drugom smeru, kako za nas, tako i za Crvenu zvezdu. Međutim, morate imati u vidu da smo mi igrali nekih 20 i nešto minuta sa igračem manje protiv izuzetno jake Crvene zvezde. I to je veoma teško učiniti, posebno kada igrate ovde. Još jednom moram da ponovim da su igrači Partizana za mene današnji heroji. Imali smo fantastičnu podršku kao nikada pre naših navijača, tako da pohvale za navijače i Partizana i Crvene zvezde koji su upriličili današnji ambijent. Ipak u Partizanu prevladava zadovoljstvo, jer su meč na najtežem gostovanju odigrali sa manjkom spremnih igrača. Iz jednog prostog razloga što smo imali dosta igrača koji su praktično danas izašli na teren bez treninga. Kada se sve sabere i oduzme, nije lako postići 2 gola. Protiv Crvene zvezde, doduše, oni su postigli 2 gola zasluženo iz prekida, mi smo postigli iz igre i bilo je izuzetno teško odigrati, 15 minuta plus 8 minuta nadoknade protiv takve Crvene zvezde. Ipak, kada se podvuče crta, publika nije skoro uživala u boljem i sadržajnijem derbiju. Imali su priliku da vide 4 gola, utakmica nije bila dosadna, bilo je dosta šansi sa obe strane, posebno u prvom poluvremenu od Crvene zvezde. Partizan posle 2 ovosezonska derbija ima pozitivan skor sa Crvenom zvezdom, ali bod prednosti na superligaškoj tabeli. Nema sumnje da nas očekuje veoma zanimljiv ostatak sezone i najneizvesniji finiš posle nekoliko uzastopnih godina dominacije Crvene zvezde.